Znači, prolazimo kroz Novalju u ponoć. Pa da vidimo koliko je taj gradić živ noću. I to u jeku sezone. Nije možda ona krajnja špica, jer smo upravo ušli u 27. Krajnjom špicom bi smatrao tamo recimo 1., 2. pa do 15.8. Ali i ovo bi već trebala biti poprilično špica. Pa da vidimo šta noćni život Novalje nudi. Čini mi se da je ipak malo življe oko 9-10, ali ima ljudi, ajde. Ne može se reći. Jako puno je mladih, party destinacija i ne baš neka pretjerana kvaliteta programa na Zrću, tako da dobivamo dosta nekih maturalaca, klinaca kojima to nije toliko bitno i koji vjerojatno taj neki svoj izlet u Novalju plaćaju manje nego da idu u Ibicu ili na neku destinaciju koja je možda nešto popularnija i sa boljim programima. I evo, za promjenu sada imamo i u Gaudinju mjuzu. Pa da. U Plasici je isto mjuza, ali to je češće nego u Gaudinju. No, rekao bi da je u Plasici razglas puno jači, što je možda malo i previše. Kao neki Harley. Pa dobro, tu centar je poprilično živ, mora se priznati. Da. A ništa, prođe smo malo kroz gužvu. Idemo dalje. Pa eto, grad poprilično živi i poslije ponoći, mora se priznati.
sada prolazimo pored Kokova. Ajde, vratit ćemo se tu još. Ali eto, života ima. Ne može se reći. I sad ovdje nema više toliko interesantnih stvari. Čini mi se. Čuje se dosta talijanskog, znači njihovo vrijeme dolaženja je počelo. A sad ovdje je dalje šetnica koja poprilično dugo traje, ali mislim da nije toliko interesantno, pa idemo dalje opet u žižu događanja. Ovdje su taksiji koji pretežno voze na Zrče. Pravilno je reći Zrće. Mekoće. Sad se opet vraćamo malo di je više ljudi i gužva. Mad Max. U Kokomu poprilično trešti. To je nekakva alternativa odlasku na Zrče. Po meni i bolje od Zrča. Makar Zrče nudi kao više prostora. Ali manje kvalitete.
Italia. Basta che venite. Ajde sad malo da se zabijemo u grad, da vidimo da se išta događa gore u uličicama. Evo, restoran više ne radi, recimo. I ovdje je mirno, može se spavati. Kako bi se reklo. A me mi si tipo, quando devo stare sotto l'acqua, allora vedi il pesce mi si... Come vinto? Quella che è la mia amica di università. Sad ako bi napravio neku usporedbu slične ovakve vožnje kroz stari grad, poluotok u Zadru, razlika bi bila ta da ovdje puno više ima mladih ljudi. Znači, puno više ima ovih 18 do 25. Jednostavno takva publika. No, I pressed you for not going. A i eto, sad još prođemo jedanput pored Plasice i pored Gaudinja. I to je to. Evo, tu je Njuza. Seems like everybody got a pride. Wonder how to sleep at night. When the truth got second, then the sense got first. Stop for a minute. Why is everybody so serious? Ain't it so goddamn mysterious?
Ko želi poslušati neku domaću mjuzu, evo čuo sam da kad sam prolazio sa bajkom da se nešto svira u Staroj Novalji, to je dolje ispod ceste na stazi. Tamo postoji nekakav mali turistički ured i tamo su neka događanja. Tako da, eto, ima i toga, samo treba malo otići do tamo. Ha, i otprilike, to je to. Nije Novalja prevelika. Sad, šta nudi Zrče, to bi mogli možda jednom isto pogledat. Tamo ima raznovrsnih događanja u smislu inspekcija. Kamp iznad Noe je zatvoren, to ste vjerojatno već vidjeli u novinama. I navodno da će zatvoriti i klub. E sad, ako se to dogodi, s obzirom da je taj klub generirao dosta interesantnih događaja, ne znam šta će više ostati od tog Zrča. Vjerojatno ne, Bog zna šta. I tako, evo, tu se otprilike priča završava. A ovo sad što svaki čas kočim, cijela Novalja je prokopana sa nekakvim optičkim kabelom koji je financirao grad. I to su onda, evo, tu se vidi, zakrpali samo sa betonom i na dosta mjesta to baš ono poprilično udara. Sad, nedovršeni detalj. Ne znam. A neki kažu da to propada, jer kao na tu optiku se moraš odmah spojiti. A ovo sad kad te žice stoje pored svake kuće nespojene, navodno da to vrlo brzo može propasti spojevi. Sad, ne znam, evo, to je bila još jedna novost ove godine u Novalji. Da smo dobili optiku, ali niko ju za sad ne koristi. I dobili smo i rupe zajedno s njom. I to bi bilo to.